thir tu zong zong te in zavain chibai ka bu ka chu Premier League Game Week 4 prediction karon nei dona atop thlenga min loen sakturin ka som chu le kan chan kha lang o masabera hian Arsenal le Nottingham Forest te anni dona ganar sian tun season a league goal khat chi an na chua chu po Liverpool la kanin Anfield ani a chu wang chon Gunners defense a phui tha a an forward 10 goal an khung thei boka tun weekend tun kar topan ma chon tur Nottingham Forest team thapa ngai tak ni ma se Gunners sian goal an chuin ka ring lawa an khelna tur mun hi Emirates Stadium ani don bok nen chu wang chuan ka prediction chu Arsenal 3 Nottingham Forest 0 ani chuan Victor Gyökeres atangin goal khatal be seila apani na hian Bournemouth le Brighton te kan hudona Bournemouth team tha an dia tun season a voi ni an chak to an nelo om chun chu Liverpool nin Anfield 4-3 an tloma chuan Bournemouth hian an game nung bera khan Spurs khelmola sikhat fine nena an han changa chu wang chon he Bournemouth team thata kan ni an forward Semenyo ate hi munom chin khop maya goal thok chuak thei pa ngai vio boka chu ti rual chon an king pui tur Brighton lam po hi an chelawa an game nung bera Manchester City an ne theingat khan ni chu wang chon he game hi munom vio tura ka nga ya chu ti rual chon Bournemouth khelmola kheltur ani wangin Bournemouth lam hi ka ring zoka ka prediction chu Bournemouth 2 Brighton 1 ani apathum na hian Crystal Palace le Sunderland te kan hudona team pani te hian season bulan chan tha Crystal Palace hian tlom mel an la mulwa tun season a league game thum atangin vai khat an chaka vai ni draw result an lo chuaka point nga nen table a pariat na an ni meka puitur Sunderland lampo hian duai lo khop maya kai thar ni ma se an ron che thangal vio maya league game thum atangin voi ni an chak to point ruk nen table a paruk na an ni meka chu wang chon he team pani te ma chan tur hi a munom vio tura ka nga ya inrini zandar sarile chen vein khel tur hawa chuna munom bermengem o ti te rilruwa oma predict tiampo hara chu wang chuan draw result ka beiseya ka prediction chu Crystal Palace 1 Sunderland 1 ani apalina hian Everton le Aston Villa te kan hudona Everton hian season bulan chan tha league game thum atangin point ruk an lo chuak to table a pangana an ni meka an king puitur Aston Villa lamero an chethalo khop maya chakmel an la mulawa point khat nen table a som pakuana an ni meka chu wang chon Everton lam hi arin kai zok an ni lo theilawa an khelmola kheltur ani bok nen ka prediction chu Everton 2 Aston Villa 0 ani Jack Grealish atlap hlui laka hian goal emo assist emo athok chuak ngei tora ngai bokong apangana hian Fulham le Leeds United te kan hudona team pani te hian season bulan tan thalawa Fulham hi chakmel la mulovin table a som pariat na anni meka Leeds United lampa hi vai khat chak to vai khat draw vai khat chak lo khan ni an che thalem lova tunkar topa anin khelna tur hi Fulham khelmual Craven Cottage ani dona chuwang chon Fulham lamit lemin kan du sakdo nga tun season a atum khatnan neran changtura ka ngaya ka prediction chu Fulham 2 Leeds United 1 ani aparukna hian Newcastle United le Wolverhampton te kan hudona team pani te season bulan tan thalo khop maya Wolverhampton pay to point khat ma la lo chuak lo table mong pha oman ni Newcastle lampo hi chakmel lampulo point ni chera lo chuak kha an ni chuti rual chon tunkar topa anin khelna tur hi Newcastle khelmual ani dona wangin Magpies lam hian tun season a atum khatnan nera
an chang don ni te point na langa chu wang chuan ka prediction chu Newcastle United 2 Wolverhampton 0 ani pasari na hian West Ham le Tottenham Hotspur te kan hmudona he game hi predict thiam har don khop maya hriat thiam har ka ti a chan chu West Ham hi an game ma sa pahnia an tlom ve nuin an game nu nung bera khan Nottingham Forest khel muala 3-0 in nena anan changa heti mek lai hian an king pui tur Spurs lami an game ma sa pahnia an chak ve nuin an game nu nung bera khan Bournemouth laka anan tlom lo maya chu po an mani khel muala ngei anan tlom khani chu wang chuan predict thiam hara tin Premier League ai chuan team tin te hi in hne ton vek thei team thavak lo an ngei po hian team tha hian hne le khut thina nia hi Premier League danglam na le ro puina kan ti thei ome he game big ai chuan West Ham khel mola khel tur ni ma se Spurs lami ka ring zo ka chu wang chuan ka prediction chu West Ham 1 Tottenham Hotspur 2 ani pariat na hian Brentford le Chelsea te kan hmudona Brentford hi tun season a vai ni tlom to an ni Chelsea lamero tun season a vai ni an chak to thunga tlom mel an la mulova point sari nen table a pahnina an ni meka an phak lo om chhun chu Liverpool chi an ni chu wangin Brentford khel mola khel tur ni ma se Chelsea lam hi rin kai zok an ni lo theilova chu wang chuan ka prediction chu Brentford 1 Chelsea 3 ani Joe Pedro tangin goal khattal be seileng pakwana hian Burnley le Liverpool te kan hmudona kan hriatangin Burnley hi kai thar an ni tun season a vai ni an tlom to vai khat an chak to thunga an king pui tur Liverpool lamero la chak vek om chhun point kwa lo chuak thei om chhun an ni table a pakhat na an ni Premier League champion lai an ni boka Burnley khel mola khel tur ni ma se Reds lam hi rin kai zok an ni lo theilova chu wang chuan ka prediction chu Burnley 0 Liverpool 3 ani chuan Mohamed Salah tangin goal khattal be seilela som na le atop na berni bokhi Manchester City le Manchester United te ani dona tun pathian ni zara Manchester derby kan mudona nga hlelom khop maya chuti rual chuan tum dang Manchester derby ngai to chuan tun tum Manchester derby hian thom anei lian lem lova chan chu tun season a team pani te an che thatlat lova table pakhuana le som pathum na khan ni chu wang chuanin base san an hara tin tun season main lo tun season masalama po an che thalova Manchester United pe som pangana an ni Manchester City po azona Premier League voi li choi theika pathumna an ni chu wang chuanin base en phak lo dun chu ti rual chuanin Manchester derby an animiawa boruak hi anep thei tak lova English team lian pahni in machon tur ani tlata wangin game munam tak clear turin lo in ring phorela chuan an game kheldan tur hi tlem kan soilo kanga na pon to che Manchester City lam hian an dan ngai tein ball an chang tamanga Manchester United lam hian counter attack an mangtang kai thein karinga right wing lama Brian Biomo hi ball a thiamin atlan saksi Bruno Fernandes ten ball an vorlu tanga Brian Biomo hi City defender ten an veng thalo ni chuan a hlawm thein karing engpo ni se ka predict main formation kan rem photange away team Manchester United lama tangin tran masaila goalkeeper hian goalkeeper thar Senelamen si adin ngal karinga chan chu bayen dir hi acha thatlat lova chuan center back pathuma hian Lenny Yoro Delik le Luxo te dingse left wing back lama hian dalot ain hliama wangin Patrick Dorgu adinganga right wing back lama hian Amad Diallo chuan central midfield hian
Casemiro le Mainu ten din karinga achan chu Matthews Cunha ain hliama wangin Bruno Fernandes si ahmatawng pathum zinga atel karinga tichuan ahmatawng pathum te chu Brian Mbeumo Bruno Fernandes le Mason Mount ten ni ang Manchester City lam kan ti vele thunganga City lam hian hliam an nga khop maya player som pathum lai anin hliam ni report ani a formation rem thiam po hardon khop maya ingponi se Adam te tangin kan rem photange goalkeeper a hian Donnarumma goalkeeper thar hi aronding ngalin karinga center back pahnia hian Ruben Dias le Nathan Ake right back lama hian Nunes ding se left back lama hian Nico O'Reilly ding se defensive midfield a hian Rodri ding se central midfield a hian Reinders le Bernardo Silva te ding se right wing lama hian Phil Foden Savinho te anin hliama wangin Oscar Bophi ding se chuanin left wing lama hian Marmus ain hliama wangin Jeremy Doku ding se center forward ai chona chianga Haaland ole hei Manchester derby team pahni te line up dan tur niakarin chuani a hei game munam tak anron chap chuak tura angayang le ka prediction chu Manchester City 1 Manchester United 1 ani engwange draw result ka predict inti chuan amma sabera chuan Manchester City hian base en phak lova hliam an nga boxi a apanina a chuan Manchester United hi chaklim an phur wang lai ani a chuwang chuan Etihad Stadium a hian point an hlo chuakin karing ani Manchester City le Manchester United kha comment section a lo predict version chumula a score nen lam kha ni noziak don nia le tun tumatan chuan kan du tok le photanga kan video te tha in ti ni chuan in lo like nga kan channel hi no subscribe bok don nia thlir tu zong zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu ka saye hun man nuam vekole